Nigatho cia mwanya mirori wake wa TV ni gukoro kinyitanira na ithuĩ tariki ni 24 twete gutiriha mweri wa Kihuni njitagwo Irimwa Wanjiru mutwathiri na njira ciiko etagwo Mbui wa Gakuni twagiuka tukuhunguria thiini wa matura matiganite na tukiambiriria ni ati President William Ruto ni atwarithitie icera riake gitaru kia Nyanza na hinde icera ria tafarira ciganona cia uthii wa nambere o ningi ni akorirwo agithurima waki wa kiharo kia ndege kia Lichota. Watu wa Migori tuwe tayari kumpokea Mheshimiwa Rais. Wapi vigelegele? Kwa sababu sehemu hii ya Migori ni ya muhimu. Hii airport yenu ni airport ya muhimu. Inatusaidia sehemu hii, inalete wasafiri watalii wakienda Masai Mara, inalete wageni wanaenda Tanzania, na inalete wageni wanakuja hapa utalii mpaka Lake Victoria. Na ndio sababu hiyo tumesema, nyinyi mnanielewa jameni? Ndio tulisema hii airport tunataka kupanua runway. Tumejenga apron na sasa leo tumekuja hapa tujenge terminal building ya milioni 280 ya kutusaidia kupokea wakeni 500,000 kila mwaka. Maneno ya daraja yenu iko hapa, najua iko shida. Hii daraja yenu, si ndio? Nimeamurisha watu wa Kenha, nikawaambia wawache kutengeneza daraja kidogo kidogo, watengeneze daraja kubwa hapa, tumalizane na mambo ya daraja hapa. Na vile vile nimewaeleza, ni mnanielewa watu wa Migori, pia nimeeleza waziri pia itengenezwe bypass ya watu wa hapa Migori. Sitaki ati iko daraja tu moja pale, saa zingine wananchi wanakwama. Si tutengeneze bypass kuwe na daraja ingine. Nimewaambia wawache mchezo bana. Mimi hii Migori ni boma langu la pili. Na Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi sana kwa sababu wewe umeamua kubadilisha sura ya Migori kwa mambo ya maendeleo. Hapa Migori County ndiyo county ilianzishwa nyuma ya hizi administrative units yote. Ukiangalia hii eneo ya Nyanza Kusini, Migori ndio last born. Ukweli ama sio ukweli wananchi? Kwa hivyo sisi watu wa Migori tuliwachwa nyuma, na wewe ndio umetuokoa, unatuelekeza mbele. Mnasema tuendelee na kazi. Mnasema tuendelee na kazi. Tujenge barabara. Tujenge daraja. Tuunganishe stima. Nijenge Muhuru Bay. Nijenge affordable housing. Tujenge stadium. Nijenge hii airport. Tuendelee na kazi. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, tuendelee na kazi. Na munini wa President Professor Kithure Kindiki nyanirire waki watafarira itiganite hamwe na farafara kiuga ni mufango ukuhuthira muigana wa shiringi bilioni 38 kuria kaunti ya Kitale. Augete hauri biashara ni maukoro magakirwo thoko cia kiriu na nyumba cia thogora wa thi, akiuga mufango uyu niguo ukorwo gitura mieke ya mawira kuri ayuthi. Nyumba 5,000 ni watu 25,000 ambao watapata manyumba yao, sio ya kukodisha, na wao hawangekuwa na nyumba nzuri kama sio hii program ya affordable housing. Hii ndio itatuondolea mazingara duni, nyumba duni Kenya. In another 10 years, 20 years, 30 years hakutakuwa na slum, hakutakuwa na nyumba ambaye ni duni. Wananchi wengi, majority, watakuwa na nyumba nzuri kama hizi tunajenga hapa, na hiyo ndio itafanya Kenya itoke third world iende first world. Na mimi nimeambiwa hapa kuna vijana zaidi ya 400, karibu 500
ambao wanafanya kazi hapa, na wengi ni vijana wa hapa Kitale. Hawa vijana kama sio hiyo project hawangekuwa kazini, wangekuwa wanazurura huko, na saa ingine labda wanatumiwa vibaya na wanasiasa kupiga kelele kwa mikutano. Kuna wale walikuwa wametangaza ya kuwa wanataka ugavana hapa, wanataka upresident hapa Trans Nzoia. Lakini wakati walichunguza rais, wakaona ni mlima ambaye haiwezi kabomolewa, wakawachana na hiyo safari, wakarudi kuomba 2 term ya ugavana. Kwa hivyo your excellency, hapa watu washajua Rais William Ruto ni 2 term. Pale maili 3 affordable housing, manyumba 1000 ambaye inajengwa pale, na wameandika vijana 1500, vijana 500 wale wanafanya kazi hapo. Site moja peke yake imeajiri vijana wa Kitale 500 pale maili 3 affordable housing 1000 units at a cost of 2.7 billion. Na bado hii Kitale tuko na sites zingine 2 ya affordable housing. Pale kwa Landia prison tunaweka nyumba 2000, itagharimu Kenya shilingi bilioni 4. Hiyo itakuwa phase 1. Alafu tuende phase 2, another 2000 units, 4 billion shillings. Ukilinganisha pesa ambayo tunaweka kwa affordable housing, markets na hostels ya wanafunzi hapa Trans Nzoia, 15.5 billion shillings hapa Trans Nzoia peke yake. Tugitigana na icio ciĩgiĩ icera rĩa president na munini wake, mihango ya guthikuria mere 14 ĩrĩa yathikirwo mwena wa Kamburi nĩ ikorirwo ĩgĩthiĩ na mbere kuria mihango ĩno ĩkorirwo ĩgĩtongorio nĩ maabitha a DCI. Na a Kenya marenda kumenya yarutĩtwo kũ na no ũthikĩtwo. Mĩrĩ ĩno no nginya ĩtabanio ũthuthuria nĩguo kũmenyekane nĩkĩ kĩracũngĩrĩria gĩkuũ kĩa andũ acio. Nakuona. Basi. This is Ben. Na rũhonge rwa ũkinyanĩria CA rũkiugĩte gũkinyeria mwaka wa 2027 a Kenya nĩ marĩkoragwo makĩamũkĩra ndũmĩrĩri, na rĩu rũhonge rũrugĩte gũkinyeria rĩu makinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 97 makĩhũthĩra radio na TV. O kũndũ kũrĩa kũraihu mĩanya ĩno nĩ gũkorwo ĩthingĩtwo gũkinyeria mwaka twerekeire. We are now concentrating and we are moving into making sure even the served areas and that are experiencing issues of network are going to be well served. There is going to be a major rollout of about 7 billion worth of projects to make sure internet connectivity, voice connectivity, TV and radio connectivity is well distributed in Kenya. Even in areas that we think are well served but they are facing network issues, especially Meru and other areas that people think they are well served. But you find where there are mountains or valleys, the network goes down a bit. In the coming year, there will be a major rollout from the USF fund to make sure every Kenyan is well served and to make sure that our network is well distributed in Kenya. We are 90. Kenya is actually around 97%. We compared to even other East Africa countries, we are way ahead of them. We are at 97% coverage. So the 3% and of course the downtimes in some areas is what we are now focusing to do in the coming year. Nĩ ngatho tuko tugikiria oro hanini twacokereria na riboti ingĩ.
ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Wagacoke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra. Nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag Weekend vibes. Muthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii. Sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo muthenya wa Wednesday nĩ hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oyatia. Twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ, ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene. Hashtag matene, yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩ waria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. Ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kanda ya iheo kĩhĩri MC Kĩhenji wa Gĩtawa. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya 5 barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Nĩ wĩharĩirie kuoya ikinya mbere harĩ kĩrĩa wĩriragĩria gũthoma. Ndũgathĩnĩke rĩngĩ na Jewel Technical College marĩ haha nĩ ũndũ waku. Tũthomithagia kothi itiganĩte ta journalism and media studies nĩguo memerekia, hospitality management nĩguo rugi, metallurgy and beauty therapy nĩmo maũndũ megemainie na ũthaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makĩria moguo nĩ thiomi cia nanja nĩcio Korean language o hamwe na German. Tucerere Jewel Complex gorofa ya 6 kũrigania na TRM. No tũrĩre thimũ namba 0717 nĩyo 0701 300 071 kana no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo jewelcall.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Thimo 18 kamuhariga 10. Rĩtwa rĩa Jehova nĩ nyũmba ya hinya Jakiringo, nĩyo mũndũ mũthingu ahanyũkagĩra agatonya akarema gũkinyĩrĩka. Ino station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Nigatho twacokereria thiini wa ikirika ria keri mubunge mutumia wa kaunti ya Meru no gwitwo Elizabeth Kalemia ni orite andu ethi kwiyumiria kwiyandikithia taikia akura niguo makanyita itemi guthura atongoria aria megwicagura mwaka ukite na atongoria megutigirira tafarira cia uthii wa nambere ni ciakinya thiini wa matura mao. Augite andu ethi ni atongoria a ruciu na ni wega na ni mafatie agukorwo ati makihariria o tene. I want to challenge IBC also, bring these services closer to the people, because some of the Gen Zs, they are complaining that registration centers are too far away from where they can register. But please, I plead with the Gen Zs, I plead with the youth, I plead the rest of the country, take time and register as a voter. This is the only way we are going to change this country. This is the only way we are going to change leadership. This is the only way we are going to get what you want as an electorate. Otherwise you keep on walking the street saying we don't want this, we want this, and you are not a voter. We are getting a golden chance. We always get that after every other year. After every other 5 years. This year we have a year to get to where we want. Take advantage of this, please. Young man, go to the polling station. And I think it's reached a point when before you get into any organization, you're supposed to show your voter's card and your status that you're registered. I humbly plead with all of us, kindly make this clarion call of Nico Kadi a reality. Na tugagicunga muhera iyo ni ripoti ikoragiriria ciige kamiti ya ithurano na mihaka ikiurio ikurekire ceceni cia kwiyandikithia taikia akura matura-ini kana hakuhi na muingi kuona kuria cigitwo ni kuraihu ona makire niguo ayuthi makorwo makinyita itemi. Twikirire gaturumo hau mohoro maya na mangi maingi ukumamukia ona ciarikia kwihanda thaa 3 ni ngatho cia mwanya. Nitagwo Irimwa Wanjiru mutwathi na njira ya ciiko auma Wambui Wagaku thina mbere na gucagura Kiheo TV.